थाइम केंद्र के एमएलए नंगसी फोंदोकपदि यावदुनी फॉरगेट एंड फॉरगिव तोरकांदा अखोई हानगी पुंसी महंग लेबिनसे हाबगु फुन सुमान अपील तबगु फुमसु असिगी पाउसे खरा दम यावदना लेरिबु सिचुएशन सी आईडीपी सिंग का माइन तोर माइ मागिदा हजलंगदि के से इलाई लेबो पोती ओइरोदोरी अचोबो इशुमसु ओइदोरी खै मतंगदि करे पुन थमिनिगदा editor na budi internet displaced person haibu nuaite mai maram da refugee ojaraba koi sna tani ko aina haje ani boni ko bon sai ni ki satpi ba koi lewinaram ba cookies isina singa isina hain sobin koi di mi isina no je koi di boot plate po isina no lori me ko aduna ai di all human beings are my brothers and sisters in lejabani ana yekna ba su yauri moi ma different thing somda ki su baisi persani imphal om dagi kaidi tam dagi siang gi besu moju halakpa aduga asom dagi tan thoi su mai mafam da hanbam chagi unless until resettle tawdragadi manipur da shanti lakpa manipur da normal se lakpa sim orodam ni ko resettlement si amar oiba aduga hokji pok da government gi oina there's no road map that asem gi ekam pass to doni assembly leading ai to da koina haijar mani we should pass an act and ekam pass to bi law pass to bi law do pass ta horagadi khale ka chai tara le to su nothing ha kaim kaiti kai no kanda law sometimes sleep never dies haina ma dun law du apply tar dum khale hanjan ba yani compensation phang ba yani koi law di semodre adi matung da policy amoina scheme amoina law thok su leitre aduni aduda ne khune bera lai ethok policy oida nga nga ki tawba na si soira ga di mafam da so hanjan bi khudong jaw phangu dui ana aina mafam matang ja haining se chu sambu ki sinau singna akoi chu sambu da hangani Chusampur without Maitei, Chusampur Natiko, Buko, kind of Maitei are the original inhabitant of that district name. This is but how would you let up in Maitei? Maitei, Hana lay, and Chusampur. And then Tapodi, Maitei Yaudana, Chusampur, or Vearoi. Maitei Yaudana, Tenopol, More, or Vearoi. Maitei Yaudana, Kampopi, or Vearoi. Maitei Yaudana, Apopa. District amata obiar sineba ko aduna madugi port legadabani hojubu road map ta leite December manungda phase y 100 ne habani December dil adusu more gum pasangel gum yaudi han ana kanu zeki sujambu yaudi ha ko anyway hoji akanu honari have tai district level committee sema na kem kanaro sidiam kasu lude da kwaida maro je pol ke willum da kale masi tawrake pol ke willum will do le di will plus walk plus matang ngai ba wet equal to success ai quite fast thab khudi mo will ma da kale akoi hujik na political will magi leram ma phom da resettle oi ton na ni ta su ku da tha su ku da na adune that's called political will government na leiduni ko political will se adu mathang da political will dubu implement tawna ba thabak am changi aduna wa as a work adu matung da matam khur changani matam khur ngai dia roi aduna wet ase adu w will walk wet ahum ji taro kanda success adi resettlement to ya post lai duni adu ji khoi manipur da lai tio lai ta bani na kayam karung kanda mo sinji resettle to do no I have no idea to this is duty of the government ki duty ni mai khum de chele mission do akoi gi at the earliest mo hanjan ga da bani khoi si da du wa pham lai ti si angak pani ni ai wa kan da si political will lai ra ba within a week loira ba resettle to yani kasu du banati manipur ji pitro jaga ne sidi Uttar Pradesh ki Uttarakhand ki Maharashtra ki district aman hena population yamba district aman hena pak chawba du malam ne habani da sidabu resettle to no phona ba sahi hum sang mauna de habana sidya se kanoma manung ji kanoma iham ham kanom kain thabak to dom yawi aduna ni ana aina kham this is a very miserable situation ni yam ikai ne ngai ni da manipur gu pitu sida mi 60,000 displaced to Shibuti Yame. Gaza, the population wise, the I come with the Manipur ratio, quite one money. Aduga, 100 city resettlement came the table, Hujiki. Porque Willam Leraba, will look on the Tabaks at Tabangama, Aduga Matamkra, Leragadi, Yana, 100 million. Tawudabu, the 100 Nabagi, low semblate, Manga, executive order, the Tabanabo. And a Sigi posted a canna, one of them sang a quinasu, ya effectively government in the other. Taksan mum sangi taksan daga de kaim phangoi di koi je kaim tawm do taw lep khaba khang dem aduna akoi ne akona taksan mum sangi taksan laga I hope akoi gi sinau sing mapan gi chenbi dei ba mapan ai more dagi adai chusampur dagi moyum thado ko chenbi dei ba kangpo pi moi sing si moi mai maram da hanjan han gi ba aduga akoi som gi sen gi ba akoi sing
kuki gi sinau sing su mafam sida amu halapa vice versa si changi aduga khoi gi forgive and forget ti yaroi ko akhoi su ngam nungai bagi for pangai sin wane ko that is the heinous crime to hibadi akhoi da forgive to yaroi adu di beral ani ko angang ani himajit kai kai hat khiba adagi di mi tina mai yum mai tha khiba adagi di sugunu gi akhoi gi award ka phangba imam lai gi daba oja kano gi taum cha gi mama lai gi daba yam heinous of crime to hibu sing di adu di forgive to so ya de go adu the forget already manipur tumaga su akhoi forget to le jura adu na du gi potu jate yam crime macha di we can forgive and forget but heinous crime crimes against humanity war crime genocide to badu masindudi it should be punished in accordance with the provision of the law of the land manu punish pigadamni natragadi everyone will take law into their own hand mai makota law to le pairaga tang mi ga haning no pa ka pi subo khuna forgive to yaw sidi military crackdown there should be put behind the bar darka legadi death penalty hang till death in a court law thoga death penalty pium sagi natragadi ain khamada must henba ain but there will be more crime will begin crime pola kaduni ana koina forgive and forget tawleradi luire ni lewak se adana si genocide campaign tawriba May 3rd 2023 ju tholiba music who are the conspirators who are the person behind this 2023 ki tholiba khupur sing sing loina thidoga moisi ak pasarak pigadabani loba leng matungina natragadi hidai henba tamadam thola khini man pu ai madu ni wa khum daga sat pat chum brain khali